nkutangira ntekaniza Orubazo amabara ninyo Julius kyo muhendo kandi bamulisa anizarwa abamuli okwesero mweho wabamuli Kitara TV akayekanduka nyini wabale kuba nokyala Kitara TV webale iwe ate kaka sente kawe no rabuli na fashion yaitu Kitara TV no yiruka kuba no turora hona haro kali omwezi guno gwa 10 akanda tuguhikira hagati Nikimanyisa tusembe no kubantu zingaho omwaka guno gwe 2022 bikibyo koleire mwaka guno ibwatekanize kuba no koro mwaka guno obikozere nainywenywena abaina achievements zimuhikiro kwenda kubatabarukya andikandi nainywe aba muramwina obusasa omuhikire mu munigo mugwembaganiza nkubasasira nyikiriza nsasire munywani wange kandi enfamfe ono abaroya we biragiro nuwe katorwa huire mahano muno kurugwaho mugurusi waitogo ndakatusabira ruhanga muhumure amuhumuzo mbusinge kandi nabagume na family yanyinywe abarwa huiraho buswekera weekend nusabita ne tukutera mabega abairemo ebintu byembaganiza baitu kandi ikintu kitwa kitakusakwebwa nikyo mwebembezi wihanga wekitinisa Yoweri Kaguta 7 arohe biragiro ebyateiriho mukono ebiragiro binu biri bina kiragire kikubanza the Physical Planners Registration Act ekyo mwaka guno 2022 the Kampala Capital City Authority Amendment Act, the Mining and Mineral Act and the Computer Misuse Amendment. Kine kiragiro kikairo nike kisingire kuleta ebigambo mbantu ekine kya the Computer Misuse Act kikairo baitu yakikorera amendments kibabangi babalize bingi mune bigambo hale kiragiro kino I think tujja kuba tutungayo omunyabiragiro perhaps tulafunayo nka loya waitu Mavini Bonjo asobora kuba natusobora kiragiro biragiro bino byona bina abisobora ite abarozi baita Kitara TV muyongoro kuba ni mubikenga numu bitabakwata kirokinu mutekaniza Orubazo nyino mugurusi Ashirafu Mugenyi tuli hano mukomwaye butanjwa and akachai nokatwaire na akachai tumoroatorantu tunyumya muntu emunyamunya nikaka chai mugurusi katuhaire and emyaka nkaga ya Uganda ikize kurugatungo koerema twagama mugurusi one emyaka agina yemyaka nkaga ene yo koerema kwa Uganda ina bingi byarozere kuruga Uganda tungo koerema twamutoza twagamba reka tujye tunyumya nawo mu Rubazo runo atusoborere byarozere mu myaka eno nkaga mugurusi nyakutangira otyo muno mulisa mweho wa bamoli abalisa muzire ntimba abamoli bazira enga byensambira nyuma bali bantu bakuru muno mbukama bwa bunyoro nabalisa nenye muyakuru muno mbukama bwa bunyoro babara gange abwigire banyetanyorano eri neri Uganda rwange rwabayaga mugenyi lya tata Ashirafu lya izire mu Uganda muno baleta madini batu ya hambandwa zaitu nani ni kaberi dini so ndimuyaga mutabani wa mugurusi sabani mugenyi mukama yegarurire mu 2010 ndimuyiwa wa bahamba bensoga umuhamba wensoga nazarwa nyine umuchwezi nazarwa omubyasi kandi mugurusi sabani mugenyi nazarwa umbitokati kabasera kandi kabasera umbitokati nazarwa nawo mubyasi sabani mugenyi nazarwa Ibuyirumba nazarwa kaburugunya nazarwa nyorana nazarwa katwanga nazarwa kaliyegira nazarwa rutungamo egniera ine generations in kamukaga genda igure ati eruguru kuri omukuru w'Uruganda omukama w'Uruganda rwabayaga ometaga kisehe nazara kiyono Kiomya nazara kyangu nazara mihingo ekitebe kyo Uganda rwabayaga kiri
buyaga harutoma asazi no haro araho mihingo kisaki ogo munjukuru wa mugenzi kyanko ate Uganda rwayitiche tugamba ngo ngwate tuyimukire nanka nwaraba mukuru wa Uganda rwabalisa aho gwararo permanent and pensionable tumuterera karu ruru uturigaruka kuba ntabiyengana nebindi turibazaho hatogo buharugaho mihingo agarukaho kyango obanyo bwebembezi bwe kika kyabayaga buli mu family bwetulana nko bukama ate mihingo naro ali wanda naba ate kyango akaba wabiri nomu so ate ndikugenda nicyo tukamba ntubara 42 so oburongo no nkuruga hando ndo mukyaro kya butanjo ere kabere mbo hanika sabu kaunto ndo ibohora yagaruka mu municipal ya foka oil city mukyaro kene baketa butanjwa kionka mundo mukaro mukyaro akaro mukyaro bageta kitiyoko ate mujirano kakwaba mujire munjuru epikipi mande mugere ko muhanda bete njura mukama simwe takoze tetonye so ndikiyekyo hano kitiyoko ko butanjwe ni namwe byaro bingi aliyo butanjwa mutugo aliyo ntoke nenuki kitiyoko no bwaro bundi ate abantu ba mistakinga nanga kana nakumba abo bali bataye kukule ruguru nene nansi yansera habitant nabali bataye bake atamuka omukastarwa akako okukora noja kuno baketa kachungira mwero ate wako bukarwa noja baligya kumanya ate baligya kumanyaho noho mutano gwa ibohora lyabo hanikana businsi niho byataniraga batati tukubara kachungira mwero hakontiki mugurusi aho henyine ntongo ndatandikire myaka nkaga Uganda kugeto ngo kwerema kusanga ine myaka inga ate myaka nkaga utugenda mu runyumyo wono myaka nkaga kayjeta nyuma hakaba yoki nomba ine kusaba no ndo tutandikire tusike katoyito kanga kama kikaguzo kyakyo ngamene ngo nkaba nyine myaka inga nyuma nkazara rukumno urwenda ana nena omuitoyigo esaha mwenda gwe kuno bangambira mwenda gwe akanagwa nenzaro abantu ababira bakugambira mukayikuru naima kalekwa na saba ni mugenyi hati kugenda agiye kutunga kwerema umwaka gwonyine nkaga nebiri ogo n'umwaka wa nempike myaka 18 nkaba neswa kutera karurukyo kabwa biragiro byabairo nkati nkabantale mu kitabo kihandikiro mu kutera oburu so cyo kungamba kwerema kwa Uganda ukawanokenga ku ninyetegereza kurungi nebyabairo byona no bikenga ku nitegereza kandi nebyenyima hati habyenyuma aho henyine akasumi kabangereza hati nyohanya zalirwe nkazarwa mbusumi obulemu wensiyono bwa kabiri ne buhwa ogumaka gwa 85 nyohanya zalirwe hati kugenda mwa 85 ne uhwerekera omukama sato winyi akabura budarundi akakumakuma akagaragara abale ensuhuki za Poland ate usomye obu already British ekabanetwara amatwara ga Afrika muno wohura South Africa amahanga gali ga Zimbabwe ganka hago then mu East Africa Kenya Uganda
Tanganyika ni mukweta Tanzania ekabane kya Tanganyika ako nakutura akachomita katoito obwake bagesera Tanzania then hataho abajungu abo bayina obusobozi amatwali gano okusigikira endagano bakoze 19 etwali lino lya Bunyoro na East Africa lyaba mikono ya British yaba kama Bungereza by that time bebembeze runda bakama Bungereza namanyireho King George na Queen Onu aya ruga correct Elizabeth abo King George tutwamuragombe sana kyonka anyakulire ataije mu Uganda kyonka nwe nalema hano East African yona kyonka yaba yoga nengabwa governors hati hano ngo mu Uganda sevene kuyatekeraho nawe ina ba governor betukwesere nkaba RCC hati governor yabaga Entebbe Queen Nundi King George ali Bungereza governor na ikarente no State House yegi ali Museveni yakali mwege egyo yenyine iyo nyine egyo ikombekwa abajungu ubwo 19 hanyuma bamaze kujya baje kuno mu Uganda basangeremo abaharabu bataje kujya kulema abaharabu bajaga kusubo nibo banze kujya muno no kuleta dini y'Obusiramu niyo bandize nka tineo na batulete ile nsimbi hano ate nsimbi ezo kurore kanizurwa mu Indian Ocean mu Atlantic Ocean no biruga yongo bisana ke bisongo ate bazitandika kuzitwegesa kuzibara in fact tuligaruka kiro kinda habo buhangirano tulizireta ndo domination yazo kozikali ate batabo batabefu ate najaba Church of Uganda mutu kwetwa Church of Uganda bana bayizire kutebeza nkenjiri Kwegesa ntabanya bayizire kulema no hagarukaho n'abakatoliki bakabayizire kuborobye emitima mutajemera abajungu abakujya kutulema nabanze kurora ngo tukusana tuta nubu habo bwire tugwina butoyito tugam tubodza orunyumyorono ati barora ngo abantu bano bakusora kora kulemwa ati bachwam nabo kulete dini abasiramu bagaruka hari bo basomeseza baraza no kusubura babafubole kale ate na mukatoliki no yatahire ate na mukatoliki nawe yajane dini kyonka nawe yataga kulema nabo baina etwale lya France na Italy ati orajuko bulemo abo kubanza aba Mussolini na ba Hitler Germany France na Russia gege kajanyuma baite ebintu kamanyirwe ati batanika kutomera ngane barwana bakora kwika Bungereza ya izire muno netama amatwali ga Africa gano yatunga ebyoka bingi ba France batunga bitoyito nyuma balimo nanka omurwa ngo katoliki aba France na aba Italy na Germany ndokusanga dini dominated muno bichweke nokutukuza ngenda ihara muno ati bane no British yizire tahiremu na yine kitebe kyayo Canterbury Church of Canterbury bano bali batwakwesere ba Anglican Anglican Church ati bazire kuno establishingire bayomba kamakanisa babaho nabahura banankireho kuno bageta Native Anglican Church native karoro native kienzarwa mu Afrika bakyo Anglican Church yone bakora hata mkurwa noko Poland kasi katolito muno kakafole bekebwa muno toko Poland na Ireland bono bere Russia na bukuro bule mungu ati bakachwama abantu abakubairi kyo Bungereza baroro mu Afrika mu East Africa yone babaleta mu Uganda sato wini yahereza nyabiye yo hano masimba ne kanisa ndekari bayimekerekereze tayi bakaba muno bakatoliki no baba humilizaho hataho
nikyo kwenda kuleta kungu abangereza niho batandikire kutukolesa ekibakwetaaga nakyo ntwikiriza mukama yagaba eitaka aho ate gwafuuka murwa rundi muze mu East Africa hano no mu Africa hano Uganda in particular ne Bunyoro nikyo tukira muno okuleta abasubuki gwafuukira ke muze na hati na sazi chazi ntwina kyangu ali abasubuki tuniye kinga abasubuki bangi mu Uganda yo no mu East Africa so baija abaherezaho hati mwaka goro 1958 habayo rutaro rokwenda kwerema kwa Kenya aba maumau abachukuyine barwana n'abajungu nabo kabila nyingi zona niho urakigumba uragire ntigumba liyo abanyakenya bayingi na ntoma kunu nanka anu bwijanga mundo ati ntoma wakagifora ibohora bagicho hali bwijanga hata abo baba nabo baba aba basettlers batabe ba refugee baba hayiro tubabahire bubudda mu babahire kuikara yonka baba hayiro kunywa mwengi bakanyo bayatana ebita bakafoka kemu cyo hura nibasaba bamarugoli ngo bakwenda babe no Rwanda rwa bamarugoli bali banyarwanda batacyali banyakenya hata mwaka gwa 5 na 9 noho mukago Rwanda naye tabuka Rwanda tukagibanza kukwerema tukagibanza ite tuli mu nkaga n'ebiri Rwanda nkaga nena apana nkaga na musanju nkaga na 8 wabo bakaja nkaga na 9 ko kata mugurusi abangereza bayizire habi batandikire kutulema abantu bayikabita kwino bagamba atika tubabinge tukwenda tuwereme hata manyire twani mu Uganda tutaisade nka mahanga agarone na abajungu kutabalema Tanzania Uganda Uganda tebeho tutabe no taro kurwana na abajungu independence yaitu tukagitunga umuchulero peacefully kandi zine za ibeta nyangire ate yanyangire azini kwa nyangire ogwa akabari kabaregana atakwetaga abajungu bakore baje munanga hati kyanyangire ekyo kyala abajungu ni bafosinga kulema hano bunyo kulema Uganda ene hati butubantu barombantu ayimanzi kabarega tumubara kube manzi niwe yalestere kirerezi kya Afrika kwerema yarwanisha abajungu bali bona batakayimukire ne bakyatina barolera hari kabarega hata kubanya butini bwabaye rwamana uhura muganda na yepanga ngo bo babane muno akaba mutini no yacyekere gwangu ya kandi no yabasembayize bona no yabakyamiraga hatije Bunyoro kugami bo kurugati mu Sudan mpaka kanga mu Tanzania kuruga bulega mu Kongo na mpaka mu Kenya beta Bunyoro district Eldoret giyono yokuhura Kisumu ebi gali matwale ga Bunyoro niko bagambira na nanga urakaba mwana wo hano so atabantu abo barwana kabalega na abaganda nabo barumu ati bakecho hari kabalega bakorake bagena n'abaganda n'abajungu ati abajungu batunga inye mweta reinforcement hati muwanga nawe yabwele bune meseze yagama mujungu no mubi ataija kutayira na hali isenkuru muni nkaisi baja bakwatagane yarugayo na battalion eje konyera hoke kabalega batera bajungu abarwe mu Uganda ikitasobokere akwika ronda kamuri amoru kwe ronda kakoraki baja babakwatira hamu bali jinja bali lango kabalega tino bakwatire lango na muanga mukizinga kenyanja
eyohura eya Lake Kyoga omu district ate bakweta Dokolo na nka na site iriyo fakti tutekereza nti bajje bagendeyo bakoreyo emikoro yo kujukiraho abakwatira ogwo gwali 18 9 na 8 nuba bakwesire babatwara omu kizinga kya enyanja ya Buhindi Sheshero yagenda n'abaana be Kato Winyi Ruhaga Kitehimbwa n'abandi babasuba nabo hati Kabalega kabata atabatiziwe noho bamuzingirize bambatiza akabale bedini abyangire bine byabajungu abangereza bamweta chwa Kabalega kigambo Kabalega ekyo tuli mu runyumyo runo kwetaga abakutora arutimba gaine runo ibara Kabalega tiriri kika kyababito Kabalega akazalirwa mu ihange bakweta Bulega Mukongo hati niho yazaliyo nazarwa nyina Kanyange Kiera Maino kabali mulunge muno nomweta Kanyange Kiera Maino mutahingurwa tiyarwa ahogwa omuntu hago burungi bwe ati Kamurase yamwegoma no yamutwekenda yazara Kabalega ati baite ni ruga hakikaro kibamuzali kikwijja kita kikajja kite ati burunyu nene hati abantu Kamurase nabakama banda bahondera Kamurase bayahondera baina administration yabo hata genda kuleta kizibu no kuleta mune kizibu kutaya abajungu okuja mutatu yaitwe nukuno na Kabalega aleka kole abarwanisi akabayise Kamurase bamuitraine Kamurase embuga yeri Masindi abamuitranire mukaruzi kai Masindi hati Kabalega kugenda kunaka mukazone bakamwiruke kuno bamutwara Bulega hata genda azalirayo bajja leta makuru hali Kamurase nti wewe ti mukazi Kanyange nyatahinguru azairo mwana wake uwo bojo hati obahura omukikali cyo abanyamirwa bayikara mukikarumu kisana nkanya mwabera asomero kurukirita amabara ati bakoraki baga waze ngwana rero gutwamweta Kabalega no akurugira amabara gano akomuntale ko muiswa amabara gohuraga kisigikira obusubuki obakuzalire n'abakuzalire atinka Museveni bakamuzara nawe 19 tuinga nemyaka na nyoba kwa banyesere Museveni ekigambo Museveni kikurugo mu rujungu inyo ate muhura Museveni mugamba namba 7 musanju nangwa hati tukuba n'ururimi ngena ni obukwenda kusembera wakitu agenda kwirema kuruga mu majungu bakatandika bata hati umwaka ogwo abajungu nambali basinguliro taruru kabiri baite batakasinguire bakenda kora reinforcement kuba neihe erianka eria Uganda eria Bungereza bongera mu amani bateka ehide bayitaga King's African Rifles omwaka harimo abajungu bakafuna bano benyine bakatunga bano benyine nyako zeke kobega no gamba kakanyangire ntezire ati batendeka African Rifles ate muri mahanga kali mu Africa bakaleta abantu na Uganda twabanaka na aktunura atibetu kantu kaserege runyumyo kunera akakawa hati masumi yako
bamaze kukola hili bakweta Kings African Rifles lehora kagama abasirikare abanywire bonge bwabo bamo basicheze na mimi kukeya keyo kimanyiki kumanyisa keya tiniwa musirikare umukeye ati mukeya kikumanyisa Kings African Rifles kikintu kyabagamu kifundizibwa ngata nko twina UPDF nabuli tukaba tuyamaze kwelema bageta Uganda Armed Forces the UA ono Kings African Rifles ati ubaikalira mu rukora rwa Bungereza nebahanura kurabya ngo twina kutunga ehe iliyo mu Afrika iri kujya kuba ni rwanira Bungereza tuliete Kings African Rifles kionka mabeta servicemen hata abaguruse bayisekure kibona abama bageze mu ntare ebigambo bibire bikabatali baniza Kings African Rifles keya na service kyabalem servicemen ati bagamba iki tuli ba 7 ikigambo servicemen icyo tuli baki ba 7 kandi tuli bakeya Kings African Rifles hati myaka iki hatwazalire tukatumanyire ngo aka 7 naho akaba mukeya ati kekara kimu nabana basirikare baro kimanyo ento musirikare musikeya mu 7 na hata kantu wako Afrika yareme bw'Abangereza baina Abangereza bano bakeya bano babahaga kasente babahaga musara ni nyufu hata abamazire obulembe buhoye wa kabiri abandi bakagaruka no hala abasajja mukuru mugenzi none kagoro mura wa kigorobya umugenzi George Mpabaisi obu no ho akulire na isenkuru pakogo wakagenda mu polisi so kitali taliba ataba badizodomu bandi bagenda kora italewe yamazire obusirikare bwa polisi ya Bungereza yagenda kora mu community nka welfare officer ngeza mnone kagoro yafuka daktari harona mugusi kakoko baragimanye nanke kakoko nanka Robert ise nawe akaba mukeya isono kakoko tumanye hata abantu abo babaki bono bayitaga ba Kings African Rifles servicemen awutagambira ate ba veteran abakura nibagamba kabaheze itaka ero kuhora ganye kaba mahure mukubihura ge bya burarwe hata abantu abo bakaba babunyo nahandi nsiyo ya Afrika nabo baliyo hati abantu batandikire benagiremu ogwekyanda tandikira Tanganyika hati ebe byonde bihoire kabalega ba muhere baheka komutaisura yeija mwanga tagaruke akagwayo njo ngo byafwa byone toja kusangayo nambale hali egasani runda masiro ga mwanga umuganda jantale yingano ngango mwanga bakamuzika hapo baitu mukama waito kabalega akazikibwanka akabazo hali mparo no wekire ujinje yo waino gamu wono wakobagali matwalege by that time ujongota kakoze no keta kikaro mpumude mu Ruganda no mu Rusoga wakagaba bomazire kuika hano mpumuire agamo ndafu umuntu agamunzikaga mu mbuga yange akagwa kuli mpumuire bamuleta ku muguta baguleta nkala mutumbi kama bafati bagweta mutumbi bagweta muguta baje bakora igati mparo niye kabere kakaruzika niye eri center of administration mparo no bankoze ko bamutabayize hata nyuma obo bakabamazire gukora ndagano yiro 19 kiko bakani bakora ya Buganda ya Uganda yon kandi kakabale no habaganda babaherire Buganga na buyaga baina hati conditions ezibahangayine ngicho turasingurora tujya kubaheza kintu tujya kubaheza nikyo bo babaheza basibe mataka babe na Maryland lohora mayiro akenda
kandi yabagamba tuli bahaye bichoke mu bya bunyoro hariho nanka umutono yakaba Daudi na kama kabaro Buganda akaba kabalega I mean akaba hariho muwango yarugiro akaba no Daudi cyo muto oguno akaba koze no basigning yake kyoka ni bagamba Uganda baragita Uganda Protectorate habo kuba kabaina mu abakama abaina administration zabo kuruga akiaro mpaka a district umukama niwona akora Kenya ni bageta colony bekomeile kintu kyabo abajungu Tanzania bageta territory akora jamani naye kabagita iremu hatyo Bungereza baza kusinga utaroro jamani ya rugamu na Zanzibar ko abajungu bona abahindi bona bakaje batandikira barugiraga Zanzibar kujya kuta mu East Africa na Uganda na Kenya hatyo bakorenda ganegyo ayo 19 no batekere hoke Buganda teguru nuko mrundi go kubanza korenda gano na government ine nchungezi go 19 nkaga na gumukaga nebiri ege kabayaki ekaba UPC na kabaka yeka hari nanka baga tinuhaho mutesa tujya kwikayo kunyategeza yeje yakora nenda gano na movement eruhino utalinta bara tali kutabara kandi ntukwaire kishoyo ko gendo Rwanda mu ruwero Museveni utara tatwale mbarara babagane no bamuhaire obutulimara tusingwe indigara aho kabaka muri banakino nakino yagarukira kimo bagenda kimo mbigere byabejungu bibakoze so hati kasumi yako ndagano yo 19 tugambe ndagano ezo nize zizire niziha Uganda nkete umutwe kiyeju ako ebintu byone bike bi administration seats zone tanka Buganda governor no yali ati governor go yakoraga mirimo ya Queen ibagabaragi ati na habayo Uganda atwa kufokera kama Uganda bakagitwa tukabina amatwali Ugwaizoba that is western Mwegeta province Amatemba northern Mturuka Musana eastern province then na Buganda province hato muhane amahanga northern halimu Arua Nebi abarurwa then hali abacholi atete guru hali abalango lira na Karamoja hata Mturuka Musana hali yoteso hali yobugiso hali Busoga na Bukedi then Buganda baina Mengo Mubende na Masaka kyokeri nkoto na Ruwero giyone ateba kagenda bagirano bageta East Mengo bine bya Ruwero bizire jwere buno batukatumanyire Mengo bagichwamo East and West Mengo hati West Mengo egyo niye kutuwara mukora Mpigi district na party yake ya Wakiso hati Masaka kule zokure district zigene then hati na Mubende hati Bunyoro tuli single hati Mubende kabaya itu ante nikongo nkongambe boyiro abwe ndagane kumyorwenda hati Mubende ge bagitwairemu niye kawa netwara mitiyana netwara kibogegyo netwara buwekura masazi netwara Bugangaizi netwara na Buyaga there are those 5 counties ezibasindikire ezibahire ibazigara Buganda hati zinuza ikaire abanyoro basenkuru itwe baisowa itu nanyo hanzalyo nanyo taroro nduwairemu nituwanira masazenga atano kagarukenka ndisaba abajungu ni banga hati gini yabaye determination ya kuba no bukigi nkacho kabanyoro tukwenda genda kueremu
bakora sibaitu bagende batukoleke batulwanire nk'abanyoro olunyumya luno lurayira muno tubwire tujja kutunga wingi kiro kino nambe turakanga no turatandikira ate ezo zabaire demand zake ez'abanyoro tugenda kutunga kweremu hati ugenda kweremu oku endagaano eyo 19 abajungu bakutulema balesera ebintu byabyo okukolesa amasomero marwaro masomero kagitu abaitwina hano bunyoro ate bunyoro hano amasomero kakaboneka kira kimu hano bunyoro gakaba galiga madini ate huragano ngenda CMS omanyire CMS niyo Christian Missionary Society ate egini ejo era ate Church of Uganda Duhaga agaduhaga gakabagaro gakarizwaho mu busume bwake babajungu Ruhaga nebara kuryata Ruhaga hanyuma aise bamutwaire mu Kizairo agire kudumura ngoma kutere ngoma yaise no yalesera abajungu Duhaga umukaba Duhaga no batandike kanisa iyo bunyansi nambali St Peter yenyine St Peters no yatandikira haija muzungu haija na mukazi bakweta mukyara right nje ko rugudo runo rutahana beta right road bakaruka ibara lyo mukazi ogu nuyeze okukuma abakazi no kubegesa home domestic ate somero yatandikiraho bakatandikira ya baisiki ya 1993 tubenda wajongo tubaji hade nabo jumbura 1990 nabo baleta abapadiri abajungu kandi kuno uko bujumbura batayisomero ki batekayo isomero yo kura ya baisiki ya St Bernadette dena St Aloysius na St John's anambala haliki owaga mabara ni gali gabo ha Bernadette kabo bakatulika ku Garo hati agonuko gaba masomero agali side ya Hoima umubunyoro masinde habayo kabalega yo kuhurege na yeri ya Church of Uganda na Nyamigisa yes Nyamigisa ya bakatuliki hati abo nuba babaira bakara hati dini yetu ya Kiislamu inyo abajungo bayizire bakabanza babachulezamo tutatunga na chance ya kusoma abasiramu basomere bakabasomera muno ukatoyito bagaruka mu cyacho begana babandi bagenda bakatholiki namugana ko kyabayire bohura professor Yesu Furule akaba musiramu ntegereye bagenze kusomera amasomero gali akabasiramu batabe na amasomero kabasiramu gakatandika kuzoka kurunga mwaka gwa 3 5 ujya kura kitabo kibagamba umeya Uganda Muslim Education Association kikatandika mwaka gwa 1995 nago kandi eno hotel Masindi yeje atege kuizira atege mazira abangereza maze ku establish nka ngoligomo umuhanda agwo korora ende batazira abazita East Africa Uganda bagetaga Uganda Protectorate Kenya colony Tanzania territory hate barora muningo kugwara kyangana ho gandi batazabo nebyo amaguzi bikire bya maguzi hate umuntu twina enyanja ya Kisumu igire munanga mu Lake Victoria na Tanzania nabo bari mu Lake Victoria na Uganda tuni na Lake Victoria hate twabaine enyanja iri mu Eastern Kyoga Masindi Port bagiruka ibara Masindi Port eri ko mwaro ogwahikira ugebye amaguzi hati twabana butiyabo okunyakuna Albert hati nubo abahindi bategende kujya wajungwa leta abahindi kujya kuombeka gari yo mwika gari yo mwika ejo nebwira ke Mombasa negende hekajinja hati ukyahikire banda kora ababirigi abali Kongo baratunga bato buhereza gukurwa muri East Africa
no bagyeta East African Railways and Harbors. Ngo turuka musana wegali yomwika n'emyaro yayo nempulizanga nayo no hali na post ati masini nikyogenda kugora abakutunura nanke abantu nayo kinkagwize ngo masindi hotel leero hotel masindi akabayo leero gali yomwika etabeyo ebintu bya rugaga mu Mbasi ebyabahindi nebyabajungu bikira jinja nibatekaho ekigali kindi ikitu kigali yomwika engene kikiyaro kibeta namasagali kiri nakyahamwaro gwa Lake Kyoga kiri na Kasongora district ate no yakiyage bintu ebi hata habaho emeri bayitaga Stanley mu Lake Kyoga ahura byona bintu byabajungu kwagama barage kijungu yali akabaho governor ate bayija byakagaho nibabiteka mu meri nebyana masaga ngende beke Masindi Port era Kyoga eri mu Kiryandongo district ati orugudo rwa Masindi Port atemanyoro ragireyo erujana bika Masindi nibo bayombekaho dipo egomero lyebintu bikuruga aheru ebijja genda Sudan ebigenda Congo bayombeka emeri buti abo bayetaga abaisiwati ne bakasanga ne bageta Kalindo ne barora kiwulire Kalindo ni ogwa kabali mujungu na wali gavana ne wata Kurondon yati chitu ageta Kalindo ni ati bayombeka dipezo batekaho ne hotel yabajungu baruga go kubajiga bakore kubyama obo nerindiro ly'enyama y'ensole liriyo erya Maxon ati dipo yo bintu eraho ne hotel eraho hararamuga abajungu bonka kandi batakuikiza na kusamba yakwiragura takereme ni balinda bulinda ate moroka zabahoganize nisombe bintu emigugu erugira kuli bajene bateka dipo aboramanyo Masindi kurungi nambara ofisi ya umeme kichweke kione kinambale bateire mbaha kune murane muri batamu genda mutereye fisad ati nekyo nike kyakulize muno Masindi abo kwa Masindi ekaba town ya mani ati town ya Masindi ekaba ya mani kamera sino hakaba ali no yabaira tere kitebe ati no buya tulize na mutabano we kabigumira na kabalega no barwaniraga kabalega na rwanira sati yakuno kabigumira na rwanira nka ati na mujungu abukura kabalega kabatakwatagana ya urebinte biri ebyamani ya establishinganga Masindi nikyo ujja kusanga ebintu byamani ebiri Masindi hari munkanke koti yombeko kye koti ati nabali koti eraho no hali ofisi ya provincial commission ngoto hano mtuina regional yakwe regional coordinator wa Museveni RDC yokora kabari provincial kandi hansa inayoki abadisi ngacho mtuina bakao abadisi bagenda gabyaro nibo ate bakubale nkakao hano aba administrator so ate ofisi ya gitekanka Masindi esomero ly'abanyabiye bibira lyatwaranka Masindi technical school ya Kabalega eyahirawe bagitwara potro kandi ene yakiyema ibintu bizirwa Museveni buno ne yakiriando bete kabero bagitaka Kabalega technical school hati abajungu bagiha bagitwaranka potro kichwamba na headquarter ya region bagitwaranka ya province bagitwaranka ne baguruka hoima nchongaki habo kuba Kabalega no hakabasizingire bati naga Kabalega kyoka kabamaze kufuwa byo hababikolere batabwa abantu abo gamante abantu basakwa bakiyane mu mutima ko batabwa abantu na babaira habale mebona makuza muno hoima kufoka niyo eri embuga nkuru ya region ya Bunyoro na hata niko kikali
abakoba kabalega kasigasimbira makanda hano nakaruzika yobukama wabunyo ndiko kubanka bujuwa ya nambaleri so nkyo kaguze kakabalega hatabe reirwe hotel kaberi ya East Africa le Rwanda habazi aba abajungu nabakozi baha bari ba executive so hati ebe byone binyendera kubireta nti kugenda kwera makwaitu kuno abajungu kugenda kutaisura ayatuweza kutaisuriza akaba governor sa Andrew Cohen ogo nshima mukama ruhanga no kuhangara kwa kupanga ile kuno nkamukwata mu ngaro bakaba naraga nagenda omusangire ngaha asomero akajya isomero hati bakaba nananga ngabantu bagamba bakuraga akaraba mu Uganda niyona nakora na muno ebicuka bikaba biri mu bukama kuba ni uko mwako gwari gwa 5 na musanju ngabande P3 ikasiga tukane nyoka ni grave to nsomero no bugufu ate mgurusi borani cyo kwa ale muraira ate bakakoma makusemba yo butoyito no muraira nicyo twagire kutangira gavana mgurusi yakatumare magachayi kaitukana abarazi ba gratis oruganikyo no raira muno cyonkane katumare magachayi tugaruke Kitara TV otarugaho Mpako, travel to Nyoro, home of Mpako, travel to Nyoro, travel to Nyoro. Mwebale yo mukahumura kagetubaire mutubaye ntumalira akachayi kaitwanu akamugurushi atuhaire hano butanju de kankwijukizo ba Cable 256 bano banywani baitu baku designingira website bokwa no indeki bibanja mitimba gaine bano nibo bakukira yo mukintu kinu mu region en bano ba Cable 256 kandi ba Cable 256 nibo bakora digital marketing obakwa no gonza kuranga ebintu byawe hamitimba gaine abaina mahoteli abaina business zanye zembaganiza muzileta Cable 256 ebenezi barangira hamitimba gaine mugurushi Andrew Cohen atandikire orugendo rwa Uganda kutunga ogo nkako no mukuba kubaine ntusima twakuba ntumusima kuba nuwe yalesere ntandikwa urugendo rukora kwerema kuragira abanya-Uganda ngo barakora obo gakaba wakainga gavana wakainga kusana yabaye nka wakatano akonye ununya sangira mbomezi bwange no wakabiri bayitaga nanka sa Frederick Crawford ngoraba ogenda Bunyoro Sports Club Nora hananka hano Livingstone tinka kigendera gabara kinyina kigende kubukora shedi yangu bira hoja kusangaro sa Frederick Crawford atogo no yakoze yabaire yasembere mba governor ayangarukire sa Andrew Cohen hati Cohen akaragira aba ebichweka bya region provinces buri district lango akaba haliyo hearing administrative officer yeno secretary anika cultural leader tibakomaga abajungu abangeze no tibakomaga abantu banya-Uganda kuba ni babalimira bali batoyito muno kuba district commissioner abakira wengi buli district babaga bajungu na yakora kitogole kyo buli mujungu ekirwaro mujungu yakanda abadakitari marwaro n'abadakitari yabaga kwakwese hospital superintendent sister in charge mujungu nekigambo sister ke wangogo sister mahan bajwara bikwera niwe nibo kubana kabano ukora kabajoyire nabali abajungu ko bajwaraga bana basista bana bakatoliki
bano bomwirwa abo marwaro tohora ababa ndura bajwara bakikwera ni bateka bana nakatukura nuna habaho gwa bulaka aba ina bonko bakora ngo bateka mete emiringo yabo hati gabana yagama ngo bukama bwa bunyoro itwali ya northern nambale baina baitaga ngo bali ati nabaina kabakama babo baina rukura to rukuleme district atanu tukatino rukura to ensanyo na babiri karuno rurohana na Buganda rukiko mengo na toro na nkole kigezi batabe na mukama batabe no mugabe abo mugabe yali wa nkole kigezi banu bakiga bakabaye na aligende sekretary kana no bambara nkaki nko mukama ati baine enkura tezabaga za district ati bagamba umurukura to mukwenda muhemu muntu wako areje murukura to hanga ibataga National Legislative Council ngatinka parliament atanu bunyoro urukaikara ayesimba mu rukora to mundo mu bantu aba babiri Braikaraga hano chambers chambers etakabayiroho urabota aho mu kikari enju tokoro kubandiza hege no kara nikasana nkakajuka wanyu handi nankabusinzi nkakagombora nakano kukasanaga egini yabaye parliament yobukama ataho habamuga abakura sikuruga mu virus areas atenda politics kono zatahire hajama kitebe kya UPC hajama National Congress hajama na DP ati abantu abo nabo bakabamuka cyonka nibone bakirira mu munda urukura to ebitebe bine bya politics bakaba mazira kubitekaho ati UPC DP ebitebe ebikatani ku mwaka gwa 50 na nebitandikizibwa mu Uganda areba itaga Uganda farmers no harugire DP hata aba UNC Uganda National Congress no UPC yarugire UNC yegekaba yo ekaba ya muganya wataga mulira abandi kuno bakabana bakikura mu mugenzi Dr. Banabasi kunuka ngeze haja babanja isedisi kazi aromusaije musita masindi kuna wote erika kiza dena tukunu mu UPC haliyo mugurusi magezi mugurusi bona bagenzi abo mugurusi Dr. Majugo Mubito umugenzi katuramu umugenzi kwezi sto kwezi umugenzi haja sande byarufu na DP haliyo mugurusi bitami jomini nyomu kwikara bujumbura tumumanye ogali wa DP hariho nagahwera Rafaela Bulyango mugenzi Mukidi abo hariho na Joseph Kalisa isento Kalisa no mudwara ko Kalisa kagambe isento kiri kitebe kyamani so ne bitebe kabiri byamani kyo kali mu nabanda be independence umugenzi Peter banke bakigonaho ngo yagiye takeke kibunyoro nebyayo nibo barwaniraga amasaza Buganda kandi Buganda kine cyakabaka yeka ate keke no tukwijo hati hariho na mugurusi kiza murefu abo no bakaba independent no batanikise kitebe kya bunyoro mubende committee ekyarwaniraga kugara amasaza gaito hata abantu abona bakaba mu rukora to kama bwensanyo na babiri ate bateire bururu bagezi yarabamu ebintu bino byamwana wananga na byananga ate bakakoma magezi kuba kabaswire muhara wo mukama ali mu munda bana abananga kesiga bitoka Nyangoma bagamba ati turakora muyagene yatukikira cyonko mbanye twina mu mugenzi bigirwe nke akaba nakora komite nakora na rina dikitari bara na Sara Ntiro
bamuteka Sara ntire tinowe omukazi yabandize kutunga abo nabo bayikara ekaba degree kabaki degree mu East and Central Africa hata kaba nakora ali musomesa makerere ate government yamwegarura hano nawe yekaraga mukuru atururi babajungu hano bano bageze nabo bagenda bahanure ate bahikira kuri ate buli district yona district tukatwina district nka 15 abantu abakagenda nka parliament bahanura ate nabo batandika kuforminga ebitebe byabo ate ebitebe bamaze kuestablishinga kurungi bahanura kurungi nicyo kora ku Kabalega yo kururege Kabalega second school yo kururege akuba mageze yabaye nakuratira region yaitu yone yabujo kurugira ke mu Tanzige paka St Port kuruga Karoma paka Ngusi akuba Ngusi naho bunyore kabane kanga abasara katakagaruke n'uya kuratira ngo kureta Kabalega second school na Bugambe tea plantation so yakura narwanirane bya masaze ati no okwirema no kwakoze kwahikire gamba ngo abantu bano bamaze ku-establishing ebitebe ati mujagenda bakateka ebitebe niko ebijja kubayamba mu kwerema bagenda mu bantu ngati nkabano bajene bajja gukora campaign ati nabo nuko bajja gomba bantu mu domination zabo ezake ezebitebe baina na manifesto zabo zekitebe kizakora ebagya kora ate bageze ku parliament bayikora mu mulimo uli bantu barora bitebe bakakwetaga ate no ba magezi Nabote Babiha Felix Tonama nabandi kuruga mu Eastern uko basamo dakanka abagenda mu UPC ate Bugande bano babakomere bakatoze ebitebe bagya genda bahikire kuri bayikoramo niwene batende Uganda ate Buganda nayo yakora DP njoro ngo DP yagira muna baganda n'abakatolika nuko bakigamba ate ne UPC obusumi obu DP akaboha muganda kaba serana kabo abendekito kiwanuka yes ate bamara ba establishing kurungi bagamba tukwenda kwerema gavana yikiriza tubenye yikirize abatekeraho rulengo yagamba ngo mutakayire kwerema kuijwire wenda kubanza okugeze sarundo kulengesa kurane musoboro bayesere okwerema ku munda okwerema kukajja mu mitendera bataka internal self independence government ati trying barore ebitebe bya biriyo abantu bakuyetaga nuko mwaka ngo 16 na gumu batrying akora obamaze kwegesa abantu baragira filmu akisaye bomaho ebyoke bine baroro mu Zimbabwe ngo bakoraga na hando na mugana nze batuleta ka filmu eze aho by that time nyunka nyetegeza 5 kabande P5 nitubiro batakaikira kutera ke bururu hati bagenda kutera bururu ebitebe DP UPC nakira na National Congress na UNC NC ate gera DP ne singura ni bagamba bende kitoka kwanu kakora government yakachi yokwerema constitution de kozobe kabamanje koro bagamba kora government tulen kumura koraki murayerema hata kantu kanu ke dini kanu Muslimu Protestant mu Catholic ko bakayizira ne bahonderana ko Muslimu utabe muno na administration obusiramu mukamutena n'ekitebe ekiugama nti kimukugwa ate bakagwa muno mbake mu Protestant UPC bagita muno nabandi bagenda mu DP ate cyo ngweke kitebe kitakiri ke Protestant ke UPC n'abasilamu DP bakatoliki n'abaganda so hati mamara
bagamba ngu tuli bano tuweremba tuli bana prime minister executive officer nuwona ajunanizibwa na ihanga lya Uganda then tulibaho na president uw'emikoro wa ceremonial ati hanyuma bendekita asingwire ata abantu bano bagamba DPN ya bakatoliki kandi government ya British ya Anglican Church engoma kayagenda Roma kintu nkibaza ntakora ndakiruma bakasara magezi gona gamba ngo hati tujagaruka kutera bururu mu kubaheza full independence mwaka gwenkaga na ebiki government ya Benedicto bagyanga ati bakatoliki bakwenda bamwangirikana bo bakukira byayo kumpora bati ndagaruka mutera bururu nko banyiso mara abantu bakomeke UPC limu abantu abakwetaga kintu kyabo koloni yabo takora itabagenda kinu nkibaza it was the truth ndi gamana nugo nyini ati noho kabaka yeka yaizire Buganda onkobekane etaga Fedru naye kwetaga yerembe yonka muteso agamba chi Buganda tukwenda tukole twereme ati bagamba tukatukora bintu bino mu constitution tukakikora tutagamba Uganda kujja kwiremere inyo mujja muta urano munanga mwina kubana political party yani uko kuleta kabaka yeka head wayo ali kabaka nguchi kabaka yeka no tukwetaga beke bebemeza wa Uganda twereme ati mu biragiro ba international bagamba kitebe ky'omuntu buntu ati nka Bongereza Queen na George wakabali bo batabana political party wakaba king na lema bagamba na weki urabona onanka no etage kitebe kyanyi mulolo mu bitebe bine bisatu bine mukole alliance bakiranza hati Buganda kale etasobole kwikiriza kukora omukago na DP kandi na administration yono ya Uganda yono wagenda nokora research kandi kyakubaire abukuba uli Muganda mugenzi wa ante nkuizire wagenda okora research all the best and the most administrators in government yabaye ya colonial nenu wadi nene nyakuru hino ababaga ba DC bamasaza bamagombora bakatikiro ba protestant neno ero kandi nikini nyenze kugamba kuba tukubaza nyoti nyina ngono nkwekubira kuragire kisana ngo kyabaye ati hanyuma mwenge kiriza ati mjungu arabaye kuri kabaka umurano mnanga mukore na UPC wono hali abantu baito kandi no mukago gwa mutesa na bobo bayizire ati ugayimanje kwikiriza na bota genzere kukura takuli bamwamniza kurungi bakora mukago nibageraga UPC KY baba nebintu baragaine agam tukutunga kwerema icho Buganda tukwetaga bintu sa Edward Mutesa walugembe ekikarake wa president kirono wali ba president wa Uganda onu abe prime minister ate kuizi muntu hereze ministry ya be sent no organization local government health education na cooperative baikiraniza kurungu tuagenda ogaruka mu kutera uburu Buganda gamba ngo amasaza gange gona ngo kalabire na limu aba member bona nja kubahereza UPC na DP na yo watakoragana na Buganda hati baina postige rundo kinizo baikere mu government ni yakacho baje kutindura atoburu wagira kutero kuno wenda nkaga nebiri mu kwezi kwa kana
UPC naye nesinga ebizooka bino byona bikira obwenge ohireho hano Bunyoro obakawatira mu constituencies ibiri Abanyoro bakakomba DP ekiniga obwene bintu byabaire kasobagaine kaburabuzo Abanyoro omukama gamba maniko UPC tubaintu haisaniza na magezi bintu byagezera kokole bageni bakora omukago no munyanzi ko cyo tudakira amasaza reka komedi bitali nibataganga kumufuwa maisha ekande umukoma wa DP president wa DP Muganda woni wanayikiza amasaza gagaruke nanga hata mugenzi magezi wao kaharanda gamanywani banga amasaza gagaruko tukatwara government mukona tumukora tumukwenda banoba bamaze kunoba mukama agamba comedy DP ngo bakomere mugenzi Magara ise ba John Magara bamukoma kubaki kuba MP batera bururu wenkaga nebiri masindi bakoma kuhikya katasenyo twatwara abamemba babiri aho ba DP ati UPC pate yakora government yaleta bali amakumi abiri nomu yabatenda abururu bona abadistricta kashigaire hogon bafomenga government mugurusi nkwenda aho henyini nto bayira batuteka kati nti omurundo gugarukaho tutandikira akaruru ako kenyini akaruru ako Dr. Bango kuba bayiro tutesa genderata kana nabiki ibitwagoroyiremo ikibago ikibali hamunwa myaka enkaga turagi raga abantu abasabati kwiziraho manifesto ya UPC kandi agamba kurwandisa butamanya endwara na masege nati nibyo tukuri batira so mukaba baho mugisa abayikari no batunura Kitara TV ati no kugamba ngo ramukya bona abantu nulira bamanyire ahamuna mwana wange onkuja kusindika nawa abe no muragwa hana tekaho gakasente hano naranga kitale onde nondi God and give us kanka mubungisa ho ira hano so ni kieke ekali abarozi ba Kitara TV tutujja ku bantu hingura hano gabayire mugurusi ashirafu mugenyi kandi oruganikyo rubayire rurayira baitu hano hwenyini hari tukangire no kwenda tuben tutandikira sabite garukaho noruganikyo no runyini mugurusi nkusimire we barakaire ko bayire bari nakacyayi Kitara TV ntekaniza yiwa ikaireho we bari muno kuba otira akasente watuhondera kumara isaha eno yona no kyali hantekanize no Orubazo nkwenda kuijukiza nti otewa kuba no subscribinga ha channel yaitu urabona turoga ya Facebook bayiraba inakuba no like nga page yaitu ando sobole kugakuba no tufuna notification zone zitukuteka inyikize ndabikyo banywani banga abanyakuri munsi za heru nkabali abaharabu abaharabu munsi za baharabu mu California nabali Jordan Qatar Dubai nka nabali mu Bungereza munywani wange Godson nayikuramukizeho na halokali mwebale muno anda mbazira kuba nimbagamba ke 256 oyo hatikamba gambire bano bawasha records bakolere bizine birungi ebizine biri mastered kurungi ebitakujara munywani wange Davo Beats so sakusire mukayifa okujungu abe nakukolera ekizina kwika utwaitaita no mutekanize zindi otebwa kya baraza tuina tujalike kya kasa tuina the little arguments entekanize zaitu zona Kitara TV tuina enganikyo ne inform zona Kitara TV oshobore kuba no zihondere entekanize zaitu zona mwebale muno mubai Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.